والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله والحمد لمن قدر خيرا وقبال، والحمد لله على كل حال. قبل yahe emachi ejarewa emachi hisa komoriwa shindo yoti ya ukanje na bimdukana tijiwiga unjajibiyo kaizo njoka hanza kapati jo namba nambe yaize ajuka hanza ikentu hanza jokati jibiwe nge komoriwa shindi sho rahema cheja hisa ti jandisa emanu shinde wanu wanu basi le longo waji embahindo jo wajusa yuafidishe dompira basi abonge tambezi jokana khairi mbuna rinikezo rishindo lelo mkini rishinde maudu au rishinde usukunrochi almuradeze kipu zenda Kameruni pia kazina urenge kupi nzima de jorenge kupi abwezi jo baki abo pia ngezi jo shindo baingo wajodo shinda hambavi hata shem nzima de jorenge kupi haizo watukufu aminanu kutomimu na kanza jerizi hadi siva chatika hanzao mpira huiseranti tilolea leo hata tihundu ebanu zabari azali ya lo president kadondaro rumwenti zabari azali ya sumani ya rumawentinu marazati mundaru ilo suala la ujuzisa emana azali ya luha rumwentinu ya irumao hata kadondaru ele jawabu ndalinwa ele jawabu ndabo kongu wano na position woko nguna wasamihi ya wauni emana azali ya rumenti inu hata mara za timundaru ndabo boko yo position ya komori nguna wasamihi ya wauni yode ya mwando yadunga hapo hindi na mretio wana wajahe zina bao kwa nabi ema joueri ne matreneur yo kwa warisa shangwa bware mana washindo dabi mimi usikitifo hangu deke watisha damu wewe usikitifo wa haho dabo mwashindwa aruma mpira wa mafiti yode difference ya mwanadamu na inyama au na mnabusi mimi usikitifo hangu do wana maulwa wa hafa do wafungwa do wafo barini dabo watu msomo do wafo hanzaya do baba hangu warendo wa mezi no watata hatu no wana short ndo zinisiwa izo zinsikitisha o shati mpira parce que hata Brazil o mpira ushindwa sheshitambisha wenti bayindwa hula bamachi dezenzaya dezadunga chana mulinde hatartibu baba sadarira bismillah abonge eshatongeza azali yalo banu mara za timi zindaru ti ono sikwalelo dabo ya helele ya position ilo fatigué na ushababi watu ho wanto wende siparisha mzee wangu mikoeni upara mzee Sheikh Saadi Mwenyezi Mungu ambeuno niambarikishe baba Ustadh Badruddin wa Husam wa Delino watukufu wao basi mzee wangu aparo ka urongoza mwana mshaha yamba utijwe nukanga we sheni ngodo mbiyo usaidia azali bali lunga we na mvungo joshinda wode wame shama udungo tukanza ukena mndu mshengo joka irewe baingo hamwe enda hima wa aeroporo wa mnari yali kuna ushindo hima abo jitapili abonge wana mashababi ikayao warende hajo wazaze boko no wazade boko ikenga bo mashuhuli ele gauni la mariage folibu ya mtango ifolibu ya upata ifoyabu sharugo za mndo hadi za usome so wana za ulamba hindu za kufanya za lazimu tina baja odo waikatine sare katina tabahedo sharu mashuhuli uto tabe semba ale umone ta ucherere de pote des enkaba des emali pi ya zanogo zongo josifanya zontipi
Abange watukufu, eshanisikitisha lelo harumo msihiro mtangani moroni dabo faiswali ya ulo ya hafa mwa mutu na Salimu na Hamada Gazo wandu wafomo barini faida ya ulo wazira na tuishia msira juma wa mbele ya manadua shalelo azala juhaba liya owezi wadungana noana wende wanga mizeze mali halafu hariwa shindongo hamangu afao sheke wambana mwende matapigie na mwende madailiwa na hanyojo hunda likoli iyo kwa no paro jojuha eke wamba ukana na mjuhe mwele maangaliye wakempa mwenji kwa na ujuha shalelo wajuha waprepare garendo raone pia mpira shana mjuhe rendera dailiwa na nyasi na mjuhe baba nuri dolomiwa eka msuwa na ukawa ulaba gani yaboga mfohanza ya giza azala juha pashia baleze madida eno wedi walingana nao wajuha wende sao wamrohereni arumambaido ambao lagwe mahala marengo abo wamrohorani haruma lagwe kamishili yao gabo uto yarido msamma dahabudu endarengele foto la hemana kambonao ajitata zarengele foto la hemana hajali kaza ili ati jorambula ngamonao dabaduhasi gurote mwana ne yaderi yajatatae arumele foto la hemana ye yatatae yadorongo wekishenzi halafu tukabona imwana wide mwana wadobi wide mwana wadobi wanda wala wantu namba wacha eze tabia mbi tibure watujijua ekutujibenua hawakaza shangorengole foto la hemana hojo ulikaze yabo udorongo wa kishenzi mimi anza nitohirishe mianza ni hasila mina wandu watukufu wandu warahafu wandu watohirifu mitidorongo adamina na jisi abonge yabo kairini tohirishe makontakto hangwa na rimbe lingosi yati jome nyabaka bati kafula utayama mungu amjoka kabati maji abo salamto ende na maji abonge sikanza mwabia hindi emana azali yalo wanatalelo do shababi utojwa hiyo yanzo yende do shababi utojwa hiyo wanzo wende lelo wadubu pia sheke wamba ukana na mjorendera derike na msomo wananyaswa fubarini kartunda baidura hala ngamuna uze miliari nile banki ntiangami o wana wa violeo o wana hanyu watu kololani wanaume wanawashi o wanawashi watu kololani wanawashi wanaume watu kololani wanaume ukwanda umekwa fira wandu waume wandu washongwa malezi bien izo kezi no msisano pareni kezi no mafidishan shoka to unere chao mnaendini shabaninga nzo wandu wabakota hubini shenge washindi ompira mwango bakiwa batosha au njobaki shawa timrati nyinya ukanyi wandu wakomlemewa shawonu watawale mafundi lelo enge na mone ezi habari zinu lelo arumo msihiro wa moroni na mone bwatukufu zinu dizoboka yao owenji utata kwa twanza zamba shari mahini limparisani owandu wa ulawa kujaona hata mndu ya mbandongo lelo msihiro yondo wana isoko liga sinhamu gemana matupa romba duma maombelea o hafanyiri maombelea enti maombelea edwali muwe miezi mgu ya mtoa shale lumji concentre 100% ne doana shaka mnavujitolea haunono kama mnavujitolea hamsomo kama mnavujitolea namje namdunge bana fatiha imafundi namona niliamba lahu ngwa parao wandu wende haruma msajaja utamani alam nashranda furaha cheza dunga zote sina katina jamii rituro iban paka mtu afati ya mpira sheli twali mulimhibi yaoni limu waoni la mdedani wa mezi la rengaze mali
izo na mtoda za izo amona uzini deja ekaka mjambilwa ekamndugo msirini mruka dova yangu zanzi hodingoni ishele ke ulo dingoni maho uswali yeti mru mwenza khushon aweke angalia alele komor wasiwa komori pakada mruka dova yangu yanzi wazindu yodo msirini bainge uswali hamba yangale mahala duka usujudia kamna unabda mwambia niso liula wakabatia toa fatiha wandu wafungwa wadaza wandu watola muhazini wadaza eli wakitambalia wadaza wandu tia shale na mtuhe mfanye mhimu banu kabisa bayinu rogo mhimu swafiri shinde kupi ewewe bofundi wewe kari shindi kwa tukomunda ndugu hindi dawane mesila mumlo msiriniyo wakoke mnikwa mapesa yu azali ngujorenga endeza haida ni mrumshi ngabo wajamba na mshino mde jaibo nsitu hani mbali mna yali womje ntele mrebelila wa ababa sangwa jenda wa fezen fiyon banu mumono arumwe sheni ya binisport akausiwa mbese jana kajala la hanjabo hae untanza nabi unuda unafiki na mone Mwenyezi Mungu haba mani jitahada wajada o amisiro katwamba mani jadda wajada lelo wallahi ngo jopara mrohanyu manamsho mudala la antire manelebu ngamina palu banu antijana njashinda na system idobonti basi ilale juma la ina komori mradu ngamba ukana wefa bafumade bobona babona umade basi mfomoti botasi unaumramuwa ende salon apozenda ajituno ahulu nkobe hakaza ende fanyanyile zindwaji arudale mbeza zindwaji perambili zakaba mafu fikirila tigra wila voi ende balando bala pia emirondo ilo bala pia abasaka mduko mdudu acha tata na mapesa arudi hanzi aruda pata we anzao kuto fashe shughuli bainge ngabo wanawashe bainge omwezi kamili aina mfomoti ngabo shughuli emrume guli baziwizi harabe guli wa 1000 euro arwamba ojushiliane shake na ukire mrume guli wa 1000 euro ngawe na nyumba ya 700 euro wende haruma mashughuli kume etika Marseille arumwe shughuli yahe mwana mshahe mwana she wangu sobaho bayi wangu amabala bezara kam amabala banja mduka ranzore de hula barka tijari karelo bagado ari karedo garage ari karedo lifestyle ari karedo da kwidi waka hamando ndulaza shenge bala waka rongoza muhimu bala buntushinda na makendasi yondi likalma kwa na makendasi ya andu kwardiwa zantu ombese do alafu emrume bana ya tuduza bangi gofikirole mbaba ya la labo place ulo bala ulo mba parake ulo mba cafe mbaba wale unike mapesa ala pia onda rumani kumbi ntanu aina ukumbi bala wenda ruma mirondo miraru izo wavaya hunuti vaya hula wade wanji ushanje upate urudi udungeze ngozo tipia wade waducherere namna hilo wade mwana nguvu niko mbabi mwana yanwa ya hundudahu mwana mnaria liwa ya hundudahu mwana ziyo msomo na kabula mwana abango do rumakuru qu'est-ce que tu fais maman bon mtu choni bala nda rumokumbi mwana ile gari ni wali hundudahu okay maman pashi le gari bon ndo chabe mwana kwa ba utkoni kwa rumokumbi au bali yabala akatkati utujwa ila ihundu daho au kwa so maranzo wafanywa kwa tukinda au lana mabombo gejuzi arudi tu as besoin de quelque chose antine yo tous obtient au nika 500 euro bala et tu as bilu chiele da hali tabaziwa abali mwana ngo ulo ubanu wacho kondani hiho yo kondani hiho bomtsana shabo masihu elala yodo akata kwenda hazina ukabala yenge metsenge chirurgien izo des ari hunda rifanya makartusi juu abonge sikanzana bebanu ya ukana ile loho kawandu pia waparo kapati amba shaminti na ukana na wili shayolera masihu shamadoa mchukanda hazini pia leo veri pia everio kamna urambia bayinu sidera itara dihale sidera nzawenzi ya hatu chatindo wa heleki yone baba ya mpira wa mafiti sidera nzawenzi ya hatu chatindo wa baba ne mafiti ya mpira uo laba uo mwana she wangu Faruku l'enfant de Comore ngamjo profite wanu nimbeshele marhaba uno sizo na kamto weni husiyo bawo kataka ujaone mpira uwaka ujaone polbia
wenge yabunga sina madam fukare azalinge na ndaruba bakinne mdo jala yakaka waswilo masiwani basi Paul Biya ngena ali madam fukare ya ruba bote juu ya butola nge hama mrufikiri ila famanga ikausiwa obo arume mafoto atema tukatushido ya buwaja shabonge yabo basi wando babala zala kanede afanye formation kanede asome namna ya wangamize kaumu abode mpira basi Samuel Eto'o waja wamnika president wa federation bobo mangalia wa telege juice sirlo armo mwenjeri lizunguli ya orisoma wezi yori wana zetele abo wodo ulindo ajia towe mahamai Cameroon wo Samuel Eto'o embaja majori zilo bonze zile zazoje ya unieti au kamba bazali Paul Biya harotenti kabati akaushia Cameroon yo bubula baba hado kati de mpira ngabo yonti lo exemplaire ayo ntilo exemple ala fungo ono papa kawa kibule ndala njaru mo direct ya Faruku oyimna mwana ya ranti yenti ya he ngabo nukuto mhimu njo kanza ni mwone seba nule lo mtijo peza mwelezani ya ranti yenti ya he na wajo jo ulante de ha unyongo mbuda juu bainga azali yo uhu dhara uyo uona maunti do hao hajange banungu wano na ubinadamu izo Faruku wa ya zamba uzindizo mafundo kwa bidwa zambe no wenza nkili watoji akawaki buduri yantogwa lalla ndabi rantirishie babo mpira eda nji yarumeze sheni wono mpira basi isi wandu wada ulaki ngaraba ukara mna ubala nhusi njeniyo banu ni major wa mpira mtu wakali no dhalimu wala sikambia alkaba ngamwamba mnyesi mbona ritolema di wa nti hatu basi Faruku ile jawabia wanduka na tsige wakana kipi ya mpira sadaqata Faruku wanduka na nti ngewakana kipu wanduka tinge wakana kipu bo kamtina ati amjo ko wandu wado mpira nele ele vusha basanga mukada mwa ele hindi wandu makabala nyoti pia nekoro na makama makombe ugula makawono mpira emba majilo mala oni hanyunga mjo yela unga mjo uno unga mjo tamuka unga mjo tawazisa Rabbuna yustu au mtaya mamu na mafanye jeze nkuhu mjo wanti mtaya mamu akwezi kanzani mwambie ukana hayina ya tutambia wakati wanyanya wa hafa wakati wa fobarini wakati wa sawa violewa wakati wa sawa tolo muhazini izo kezi jamtambishani ngamona wandu wanu watende delegation mdufikiri wala wanazoni wando dikodi mdufikiri wala wanazioni wando dikodi bo wakomori saima amememone wandu wanu wamrede ni sinema wangamize tini emna shella ndo wenza shonga wanu ngamona wanu haina mzima banu hasisita hamaja rumwenti wanu ikaulazima inge Cameroon yonti basi kwa bidike wandu wanu watirejei hayangena mmeni mwelezeni hadisi ya jiri wenu uri na bodo mbaba we omongo ya lonu wo weidi uwe mwana hahe yakane videti ya mpira ya wenda mbio ya doba dele bangele weza enda luhansi no hano ndano janito ngiambishi hao ya uke mbaba woi woido ulo Cour supreme wa iruma o wa himili azali et mwana ya pariswa na duja la mapesa 85,000 euros na pistole mbili ngimkinisha uke mze woi enyuba yaho o wandu wa hele bange zilingozila mbaba woi wide anda wajire nyumba arumwe mahakama wa ya parisiwa wende warenge mnaijana wei uparwa ya seri woi mnaijana wei mjuani na mitami hulu yoi ya kanetere woi ngabo wandu wa hezi wa miyengao watu yelewana mengo ni mwezi habari hizo mnyeze mgu jana maalumati na parisa jana mgu wae woi hambie mndu mshafakiriwe ya kahunu ya parisiwa uka aka pozitifu hambange bidiyo yanjie quarantaine fakiria harayo ya mtubisa basi wanufakiri daena bandu ya wandu ngwanzo wa mlaze na nzaya shawoi oimba marenti wa aeroport yamba ambia ikenti ambia ijuhe basi shawoi katina atamba karari katina atamba decision ugere do wandu wanu alafweza jirindi na mwone ndozi habari wandu wanu grupu yenu na mwangali ndorondo azali haka communication wakati wandu wa hafa na ndugu zinji na mtamba yaze na mwawe woyijae hapariswa na zaha maji ya lisi salama ali ida mwangene mahakama alafu anufakri washinda nao woyi harimia nge mengoni mo wandu weika yao waparihaniha na wizi watumba mpaka bonti juu woyi
ngemiongoni mwa wa Hamad Agazo yarudi waangamiza bapale oi haya mzee woi embale joko tambalia mzee nurudi na bodo ahezabaya ya ukana no kamna uja mnivazeleza halasa komori la ukanada mine mwana hangu basi ngarenda omande hapia habari kabajajo janviyo maranda ya roza timizi amarantsanu zijena bangi na rukobanu iki habari kajazijua woide mze hamba basinga mto kashe fami hangu tinde ya siseleza hau yochi mze wei haisa hapere mze wei hapere amba kamna ujo na maringi ya mviyo ya bali ya milioni na bange na dhahabu mchoja mnivazeyo udamine mwana hangu basi hamba ngutamba zo embale nguvumbo haina mruboko ha participe arumweleza hamajilini oi fajadi wa 4 miliari radwa magaritino wa mwenje basi daena Janfari na Zali na minusu efu wanyi seriali yo na mweshele hata wajuhuja wambe mwenje ngoja wende warondo wa magobo yabo harange ya zinzanu ike hamaila moteri ya nyumeni ijaya woko inda ichongeza kampanyari hahezabaye kabo manashe na nyati izoransi awenge hindi kamali swefu hakanela duwani eri aliyarenga mguwa ende yundi wando hazi waloda duwano wenji wala wandu boko owasawa wafu wasawa wapashia wala yaka ulisanele gato daena wazingamanya ukemana mfanyo eni mtowe na wide shefu hangu haunifanye eleza hama jiro li jiri bontiju mbahuma bansuli de iliyo awenge abo ngamwambioni ya ukana masikini opposition ya Komori masikini opposition ya Komori inna lillahi wa inna ilayhi raji'un banema na azali yalo ojumweti yo maraza timizinda daborulona maulama wanafiki watu hamba hizo mungu ya wasoma daborilona ushababi wazulu watulo leya avenir ya hao no wana hao shawalo hama wandu watawa daborilona notability boikayao ketujwe fasira dana mila shado urengeze leso neze filuari wakaze malingo juu wende warote michi inde shatongeza azali yalona mnainu sha wallahi ngeri kananti lona ma opposition walona hamuneti hatu wallahi kenti yajoba kina mnainu talelo kamem enti hatu kejajoba ki haruma mru amado la talelo sha heureusement dabo walo shashi ni waamini yo watimana Mwenyezi Mungu tibasi dawo nasoma yukana kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira wandu wafu kam datu wafatihum sirini wandu wafunga kam datu wafatia wafanya waliwatu kam dafanya fatia wandu waparswana bangi kezi tena tamano shaba basini ngojo ndake amabala hafiwane mwana bari o wahompira washindwa emisirike japaro to fatia ya wandu wa ulo hafa wandu wa watolo aho siri sha wandu wa fobarina wandu wa fomo l'hôpitali faiswala ulo hafu wa moroni kwa jato fatiha salimna sura ulo hafu wa moroni kwa jato fatiha wa moroni wa rendo amaba ilitona mana wasijini iweze barwana wala pika jato fatiha mungunari ifavyo wana eze violine le zali do moroni shalelo na mto fatiha muhimu yabo aina mtu leo veripia mundu zetiriko shekeri wambia wafanye babanderoli ekero wambia wafanye mna banderoli namneno na mdore baba nujao shalelo aina mdu abala meda huletiriko volo waja wavaye wadozinza kana na mvaye peripi mbaye veripi ni to va veripi abo katisi la moi abo we kantentin e we dabala madika abo kweli mdu antonti do anto ekeki pishinde basi sheka ngwanzo msomo we kwantenti yao ke ngwanzo unono kwantenti yao ke ngwanzo unkondo kwantenti yao ke ngwanzo majina mwenje ka rumenti awe kuzanza ke ngwanzo bake amana obake mahakama abo ya diwa hands sheni mdu boko kajava veri wode wadi yode namna ya leme ngubo ko upotea abike azali ngo toba kibano wala tiro amba azali kana uhunda sheka danyi eko andu danyi basazali ngujo shinda bakia bainga ta 2300 wakahelelea wanadamu walotambani wanadamu wasojwa hizo wanzao wanadamu engo amba na mjemsi he basondo makokodo wakoenda place de l'indépendance Charles Lompire da rebele kutiba sino msajaja
pia wasi garanzo na mjo mtibaki e opposition azalika atiba no hadungana ne mafujari pia wendi wando huto ureje e mani nyinga mdida hindi nyinyi e bana mdida hindi bo opposition zino bela go azamba e bana ngama mjombo leso e namjom ketini wose amando anzoni shwada lao ama mwana mtito anzoni shwada na mwende regenti hanyu wo na mwambia ndo hanyu msopare ni mwende regenti mwambia ukana polibie rihuba ye mwananyu ho polibie mrenge atiche hunu enge ushindi ujo mfanya jaka shoku shi mtonto weba wari tondelea wandu wari le mezari hubae na muze machu toba kidole majuri wata watiche hunu majuri mjana mwarenge wana nyasi wafe ya diarengeze malida ene grupu yao eba numsaidia ko chikole makoti ba numpira wandu bala magoma ti participe ti kawona e coupe d'Afrique ya ka 2006 ti ka au stade Al-Qahira Cairo Stadium tikaiho basi tikawone namna aba haune magoma neza nuko odware ngwandu wano mpinyo wafabali ni jana bo masupi odoka tukatunga ura marongo arwala do anzo equipe you had ma supporter waju shabara tokaza le dehula wandu wa dekuteha tweda nili na kensi la mina mdo wa utongo hawo bayon husi aina ka wono pira utamba emjo balen husi rumu de hindu e bala wala walimu yadungo wabali abantu walimu wahe basi wa ukaya torotenti sabu jana nakawone video yambe ukana abo wewe ngo jenda male babeluka tibana wewe ngo jenda boshiuda wewe bo msaidi wewe ngo jenda nzuwani wewe ngo jenda mbwangoma kamuna shanga mina risala muhimu tena risala muhimu na mjikoncentre mwishi risala hii haina wakati nimwambia ni ukana ngabo fundi wangu uparo Dr. Mahmoud Shaban haina kati ya paro haruma media yubali mnamkoba ni mbabu za zindu haukai drokana nganabe za kweli na mino la wayabo ngamjenda nafungwa doktori huo upara Dr. Mahmoud Shaban hende hawa ni saukana o mimi doktori tina ujibiwa wake mwanadamu isilamu mishwiri ya ulawa yafe reka jeshi reka isilamu haina ujoleje zaidamu ya hima isilamu itihepia abo ujososo ni Mwenyezi Mungu ema ulama unamwabezo masoma basi journaliste upara Wael na mwishiendo journaliste upara Wael al-Obrashi hende hampara afanya mikmak nyumeni vanu tikada mina Alexis Corbière Montreuil basi hao ni saukana tina hoenda haruma interview au haruma emission ya CNews sameza bari hamba CNews walangwa saidi yao ima bailleur de fonds hama raciste wani para haruma emission daona Zemmour wamba abunga mdoka waili waho na waili hun ndio saidi teleti ndo ndo ya popia wanikaushia e parole ngo tungu wanikawili wanikasi na unafiki mwingi o wandu wafanyao ze apeli wauelewana wado para wandu wasaidia wa Zemmour alafu watu ambekana au wakajashinda aina kati na zona berongo wa mdanganya basi doktor wefundi wangu woko e makali wa komiti la wayamba hamba ukana idha haina wakati wika yao idha balagha dhulumu madahu dhuluma isaishia mipaka watansa dhalimu liilahu wa dhulumu wa isawa liwaze mfomi wao walam yakun lilmadhlumu siwa liilahu walharb ala dini liilahu ne bwana nge wanao nizo Mwenyezi Mungu ya janizo walam yakun lilmadhlumu siwa liilahi na udhulumu wakati na mtu wa msaidie kati Mwenyezi Mungu saataha yatadakhalu liilahu wakati Mwenyezi Mungu intervene iza jirinda rumwa fundi wangu woi fundi wangu yotodo para rumweze mission oni kama voyu wo mpara umlapiza hamada wanaona buzi wadungo utaba noja wombano wanatumbano wana mijidi na zikale basi fundi wangu huo emission hiyo hede wa mtafanya abo hata hatodaza omusizoni haka urongo wa hamba wa inda Allah tajtamiu alkhusumat wa inda Allah rusuni Mwenyezi Mungu do wanadamu wajukaona inga mmonawe bwana woi winge hamanda ami na Faruku no wandu waida ula haki bwana woi bwana woi hanga mizoze malizahe pia hata wabonti juu basi bwana journalist woi upara Wael al-Obrashi baada fundi woi wafanya komplo la west dio harengwa ile hafungwa fundi wangu doi woi upara Dr. Mahmoud Shaban ekimreme ngamjo wona baada eza jirindi woi de Wael al-Obrashi wakana ya tefundi wangu woi harume piège amumone ndo bana
toi na mwenendo e journalist wai hafanya complot aparai polisi jairenge wai ikengu jwa mwise masuala haina kati wai yanzu ya jeleze e sheikh ngutwamba shaba mwabe jao shaba nyide mto problem wa mwedini wanu do wakautongeza Dr Morsi president wa Egypte ya ulwa ya fewanu basi emission giyo bana amba hasbi Allah ni malwakil basi efundi wangu wai hende hafungwa woi ti hale hare mwane corona oandwa komisiro wenji wabono ne corona hatobaki no na adhabu hata na inamra kwamba hare mwane wade hanza ya fenuka tuhufa usikwa jana hafu e journalist we usikwa jana hafu haswane corona panda enna kajaju hobotanda ju we parwa ile ubrash amanga mjotia mna video mone ukana ndo wakati yenda hata wiyendo lilahamba wallahi garijoka wa anda Allah tajamul khusuma do soni ma Mwenyezi Mungu ngojona wida kahamba wa anda Allah tatamil khusuma iza jirindi ngabo mwana matoi miswiri uparwa mani mwanesenie yoparwa Ali Hussein Mahdi wa imna ijana usomo Marekani gufanyo neseba la doktora ya ingenieur électronique yoparwa Ali Hussein Mahdi amime mwone izo ya hamba woi dembaba yarengwa yafungwa yatungo utilwa kadhi ya bahari hamada amina mnaini wari wanao bwana basi bwana wetu na mshezaji مبسوطة بموت وائل الإبراش تأكد منذ لحظات خبر وفاة الإعلامي المصري المعروف الشهير وائل الإبراش وطبعا الناس ما شاء الله عمالة بتابع الأخبار دلوقتي وambao yauka na mwishie bayo ndogo za dini na mwishie yendo baunga minarugo muhimu na nzozi ni mwasilishe nizo yao bwana wei halawa kana uparo joenda mi swiri tanke sisinge yao bahamba ukana ntirabi basi si hangamize mesilamu wa Karabwa haina mruanzo ya juwe na remi Rabwa Egypte sisi les massacres de Rabwa gujo Paris esa jirindi bwana wei ngulaani ya ukanga wandu kwa uswali mahala ambao Ramses yo Egypte le Caire wandu wakabo watu wa mro msirini watu wa mro Rabwa watu wa mro mahala ambao Giza basi haina mriakana fami yabo baada watu wa mro wa ulwa wa Morsi yarengo wafungwa wandu wakabo pia watawa no ido tujopolezi twani sisi bwana wei mengoni mwandu wajitoa fidia wa ambao tijao winge Marekani weide ambao kana comeback ngamtambishao tisanga mjoma journaliste mahala nliyo basi wallahi wandu waona nao na Joe Biden mi waju wanga mndongo weshingereza shanga mambo wako morira ntile lo wanyoka haina mtu ya himili ya azali ya wana shewatu ya rihibiye ya ridara ya risijini wa rabbul kaaba haina mtu ya saidi ya dhali Muhammad ayeke hafu yonje mahomru ujibiwa lelo utahunihibia unidharau banga webiro eka utahunihibia banga webiro hunidharau nto hazini into abidi hu uremani wade ebo miwa ufurahi au miwa utabi wendo la nto hazini wendo la ni viole mwana wendo la ni ulile mwana eki akiline kibina damu enge bidio ni jibio au nge bidio ni tabi ilo suala ni muzi sawa ni hana mru mwenzanki emro ya jahu autole mwana hazini emro enda saidia emro ya uwe mwanaho ngumdome yokoti ngumsaidio halafu hajaha hundwa ni mbibahe azala uwe wanashe wangu ngwanzu ya niposhe hitwa hato wana mamu hazini haridungu gutori hibia hawa hamada gaso nge ekalu kumani hafu yabunge bidoni tambihe au nge bidoni jibiyo uja hundu mraja uremme mruhu tambisho dhalimu ekehala wabe bande jumati mru sujudia mru furahi mru alhamdulillah maswahaba haina kati wafakafiri maswahaba haina kati wafakafiri basi ufanya sijidatu shukuru wa furahi wajibiwa basi ni wandu mdoda nina azali usiku ya mado wandu kwa jaka uyelewa usiku ya mado wandu kwa jaka uyelewa fundi twahiri ulati msaidie fundi twahiri ulati belu fundi twahiri ulati muniri ya lati de magalagala ya lati de magawu ula alim jalil ya soma ya kausomesa
ya wakati yenda ya himili ya zali jajaza ya remao koti ya msaidia oo ya ambao wana majeshi wanuma voyivu wa jojo mreda ni jau basi wakati yalawa nae wefundi lintidaba weyaadimu we mndu mwenza akili enda himili ya dhalimu ya jokange lijavotiwa ya jokange lirohitwa ya jokange lihibao labuli yaliwa kila renda chao ya liremao koti sonti piari kambe fundi tihaki yafi wa jombe ukana udhkuru mahasina mautakum ya ulad izenje mamrako zivumu wa uomru rashindana wandela nai na urenda nai na ritatazezi ila hawa watu ziwona shea jibenua ya dhulumo wandu uwa wandu furahi wandu sujudia wandu remash bora ikahalawa ilio wanlodi ngoni wafanya uzembizila wajiretire ya ukana bado watungu watu tabia ikatifu okale lunjeni himili mramadoi yabo miele wakamjailo bati wanu wandu wade wakabisema mafoto wala joka zirando wa isahafu bana matura hemu jaza hindi ko jaza isahafu mana loba nudan la merde lelo we jaza abugenga mwambe heri sala inubana haina mdu saidi ya azali mimi fahari haina mdu saidi ya azali ya riwe ya viole wa ulevi ya hibie wandu ya funge wandu izo zonti pia wallahi ekahantende ya mjojibiwa abo mimi wangu ikatifu wandu jibiwa ni wandu msaidia wa azali ngamjokana ikatifu ngamjokana mjojibiwa wallahi atwa ikoni na misamihudi abo mielewa atwa ikoni na misa akaja na tiono mnabuzi tuo edanja Facebook fari wote mwikoni baba umikoni mgaza umikoni waritaharu majadi umezi waripashewo ufiraji ulevi na izo zonti pia nemba hindu boko owa huza wa ikoni wajanizo mimi baba yangu misamihudi enda uzise ekem baba yangu yatu udulana na baba ho ikoni ekem baba yangu eze mazirenda ikoni roho mzaza roho baba ho basi baba yangu Saida Budo mshahidi umisamihudi wallahi kaya turenda zema wa ikoni rahana mbaba ho na mzaza ho na wajomba hao ya walad wanongo rungo wanu ha ilmu wanongo rungo wanu ha ilmu anuga bo makafiri arungu areke hamba utoa aya sabuze ujotose aya ndao wanje kam dogo banu alafu niambe hinde kati aya inde mana ndo banu atalelo shatukati ni kweli reality trace tamba ndo fana wenya tutwa daula hakina ndo na maji banti na nao ya tunde na ndogondo kabati shimana nastahamidi qulu naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun abangenga mwambio ni bana haina mndu najua kangu saidi ya azali ya uwe ya dhulumu ya ofiraji ulevi ngabo wandu tujenda komori pakaza alihafu nge abo wandu waonga manzao wo famzima abo likikarade mebora basi izo rafanya wakati fundi to iri ya hafa wakati jaza ya hafa wakati kolene arifi ya hafa wakati haina mndu saidi ya azali ya hafa izo razifanya mtujo wandu adishami mimi ngamjojibiwa babo rikana madhalimu watano abo baboro hamzima abo babaki wane waja wafu wasaya nga mjojibiwa babo wabaki waja wafu ata edhulma ilawo ibande jumati ya komori abona mjipange na mjemni uweni fena kabula jizo mloni zonti yani oniani shanyi yenu jontende yabo mi amjore mabora amjo sujudi yani shukurie haina mndu haswada ni mafundi chatindo walevi wao watu mangabia kusonda hubi ne malaba yao tindeze mbwane zembu zidingo jabo zazoro hore sha amwambio ni banukana wallahi wali haji da weno wananyuhu msaidi ya wazali uo basi ya ina kati wajoka mtima baritende tindani ngamjwamba alaikum ma tastahiquna mhundaneneza mpasani yode risala ni hubeshia wanleo ba uono o wenye fundi toa hii watambi namushi maskini hafu andu wana utungu bahari wa ili abrashi hafu waka mdu mwema waka wajao na mwone ezenrugo ibwana we yafanya alafu mwishe maulamau izo wakahamba baada emruo yafariki ili lireti o unafiki na mreti o unafiki bwa komori ekemdo me YouTube basinga mjo uona bwana we yakaulinda amba ukana ndami ntajibu wa bwana hafa wallahi tikaulinda ukana womzade baada wa il abrash wa hafu daina mzade upara tahani aljibal na mwone utungu wa bwana we hapo heze mali haulawa beswando shahe wa violewa halafu haka uone so utungu ya lunu
yaisha kwa ili abrashi hafu kwa mngoni mweza sababu ya tongeza dhulma ya jirinu so na muone bwa tukufu na mushi وكل اولاد الوسخه اللي في مصر بنت الوسخه دي راكبين واولادهم راكبين na mushi وفلوسهم بره وعايشين على الفساد والوساخه na mnyashio mohani كلكم لخيوم noti pia ngani na يا tuyahani رب نقدر نختص منكم هرب wa eli hafu tinaka umona na wetika umta wa umengoni mwandu warangamiza وائل الابراشي هرب بالموت يا جماعه waharibu bilmut hata wa hafu njarenge haki yangu هيقول لي سامحوا هنيكو haina mrujo ambaye ni msamihi basinga mjo violo hao hani ulidie mtu mshe hani violea hani toleo wana harengeze marisa hangu wantina fitina wani sampana tifiwa basinga mwambioni ba Muhammadaye imanashi wangu hafunja wana mtata hangu mfu wangu hafunja wana mtata hangu na mbaba hangu wao wade wakaupashi yanjao na shimeji wangu hafunu nja waona zabari wenda bogo jopula shahitwa ngabara kamjaba we haja kajagulawa kamjaba we haja kajagulawa bane kimushiana mapete no ana mafunguno ene zimbesili zijazili kauchage zilapiza zisikomo ringeze dono huja ha ebanga fikiro waongo odasi wanongo odasi wangari juwao sha wallahi barufura agenda haunji lo akadu zadunga ngamjuo kana ikatende ngabomdia nabia wallahi laadhim ya ukai utoni uwa uongo jeni kwa basi mimi shimeji wangu hafujuzi rende Marseille rende rifanyeza lazimu pia ikabidike midena mbali yani mtunde juzi mjomba hangu hafu midena bidini mbali bakara madi swali bakara hamadi mbabana wali shimeji wangu hafu njenda wao yidi bidike midena wabali ya usakomori mwanashe wangu Zainuddin hafu sijondana wani mzaza hangu hauna mbali rende mori sira onele kabrila mwanashe wangu mina mwana mshongo para Fatima Saidi hafu uhelenje njadua nenda komori tina hoenda rai pakaza ali hafu no wasaidia azala ukazali katiwa echi basi amlidombo haumbuzi wandu wao usiku bajofa mtima sindo hantana ambi alhamdulillah wa shukru lillah wanumru kamba wafumru amba hulika halak waangamia haina mtima usaidio harumo wa shenzi wanu utuangamia banunishie mnaharamu raba udhkuru mahasina inabi mbaba huna mtataho na yinu nganyiniyo yinunga mdungo buyamba ntujo imana masuba kishwa ni masoma hindi shanga mwambio ni nyiwa jomba mdungo uhima ekemfiwa no wedi wa hanyu wano ke wafu eko wedi wa hanyu wano wafu ne makriminali yani mdungo ujambo regezo kofia mokaza to idhini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tiro mwane famini ya uka haina mdu ya kawia almarhum na mwambie yazi eni ya kawia almarhum ni mwambie yazi na rambi bangar johum liba daburi loka buri chamda jamba lawaya abo bamtwata nambe makaulu maji lelo mjua ukana la ila daina yidi wa haya wahibi dhahabu ya wandu ekawa nitendea bamkinini watendeye mkini walitendeye na nishemna haramu ya jambe ukane ni akawiya la ilo banki ya ni akawiya idio itandaya uya akawiya bahasani na rambi banu yaone bese mgoso gomle ma ekewa bakibwe bukaburini mndu msiselo mdaza lelo mdaza fahari haina mndu wallahi tifiwani wandu wakauni para Komori na Faransa bosta alhamdulillah eza utende Komori bosta utende Komori bosta ewe inde hibale bange nezelengo oinde hibele junior la dhahabu ewe inde huze drogo ewe inde wa faina ewe inde wa emaza ewe inde wa bapale ewe inde wa madagazo ewe inde wa faso Argentina mtu yabona muua minti na mtu na violence na mtu na mhibi yao shakutende Komori bayo wananyoa ulawa hambati jau hamba ya numa fujari yabo faharu siparo junda Komori basi ni shiembwa haumbuzi wake mzima wa yantende yambe utiwambe duwa mbizo kazambwa ni shie ya jantole hadithi ya mtume hapo ambe makaudo wala kawiyamba bwana wala bala wala hamba ukana imani mwambie amushaje hamba imdweti kama nguko na mu hata wajoka daula ya haki jeni hunde haki yangu hafu hatawa rusoni mwamyezi Mungu tikanzani liberanzi hun duniani hatawa hafu basi wana basade ni ile wao Komori wamba ukana bosta minja jwanzazalia feti jwanzari mmone cha uhematu inde maana ni ile wao ya ukana aina mduge na raji ni mwadazale lo kama mlindoni ni wono unafiki no ushenzi mdujo subetia mekana izoka zamba mduka dombele ya mdudu ambi mdu ya fanya mtoto pale jenda Komori ba le 9 décembre Madagazo ulwa watsamba isabari ya ulwa isabari basoma hakama ila rifutwa ya ulwa hangamia ngamina mapesa na nikiwayo
amtolala nayo no juhanayo amtolinda babu basi netwiri ya kishenzi basi netwiri basi elarifu ya tolo Arabi Sauditi yaje ya hunde yangaliwa ya tifa Arabi Sauditi mriwe bako usiku kacharo hansubiri usomba dedingwe bobonzi abonga boje amanzondenge bahawa amanzoni respire mbabe amanzoni fanyecha elarifunga sina mahamira runga itanda juu o washenzi wanu wahara ya utasinye twilibasi sinye twilibasi ya ukana wamtoshino mangalia Arabi Sauditi wamba na mjemu mrenge bawa ikarna ushino mangala mjuma banu na mjemu mrenge o wandu wanu kwa tutaha wazi ya belu na wao kwa tutaha halafu maudu belu yafe nabi alhamdulillah ya Muhammad agazo na bapade na wanu ya ambaye zonafanya hizo na bali uweti uwa so bali to we mizinga neze bali sito nzeni shie mshenzi kafiri abo na migeli niko haya au hadithi ya ukana utkuru maati na mautaku mwagu kwa masawir rambari deka milana rambari mrurongoze mru raidi na maji Qur'ani yamba ukana ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون عندما بكم جلسوا معنا هذه بين قتم رسول براشيون يوجو ياسين كمر وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر قرآنين جيكا وجيت هذا ريشي من كان هندي لحف من كان ميتا أو من كان حيا إنيكا وجيت هذا ريشي وانوالو حي basi na mwambie je famili za hani owandu wa wana hatu owandu wafunga owandu wa viole owandu wa hiba owandu wafanya zito byambi na marungo ziyaba samtime wafu nje mdoroho urene le paraki uka anyway yo fahari na rambiye banu bangale jo home libi udwa ukafara roteme ki udwa ukafara wa wandu udwa ukafara furo wandu udwa ukafara dulumu wandu udwa ukafara to wandu muhazini kujamwambia ndongo shahode umwangaria ngamlao no lantede ho nyongo maudu ايجا نعرفوها في عربي سعودية لزاي ما نمشوها ده شرف اللي راح وشي ده شرف اللي راح هذا شرف شانغو دي شاهين ده سمعتي اللي راحت سمعتي دي شيو ده سمعتي اللي راحت في الدنيا كلها عشان حته اغنيه مشهد تمثيلي مش ياو بتجيب ما فيتي بقولنا يا باباس كنت بلعب دور شخصيه واحد بيعكس واحد مش ياو في المترو كان تمثيل ما كانش حقيقه وانا بتقول نجمس لي سامح مين سامح مين لسامح سامح مين مين ده كنت بمثل ده كان لسامح دور الناس بتلعب ادوار لسامح مين ناسي القضيب اللي لو ما كانش جامد ما كانش شال القطر في رمضان في التلفزيون المصري وسكت عادي على مدا زهر وما زهر اتكلم على وائل الصديق نسي هيفا وهبي واللي عملته في افلامها واتكلم على وائل الصديق وتقولي لي سامحه اسامح مين يسامح له يسامح له انت شمتان في مين gojibiwa بيهفا حسيت ان حقي راح انا كنت مستنى hamba mimi nitajibiwa بيهفا parce que mimi tikaanza ni muda nini haki yangu ngamishia mna mshenzi wewe wewe azali na mna redenti ka wide mna dictateur ya kubalia jibu même ça sont des choses là que pour le bien gay au bien dema dis-nous ma pour le bien même Bongo qui ne marche pas là refuse l'invitation de Paul Biya pia waru kabati ya kubalia henda mnapede wewe nguri lapis mnapede mkameruni wewe nguri lapis wasibabu azali L'Union des Comores, c'est donc quoi? L'Union des Comores, c'est quoi? L'Union des Comores. Qu'il faut te le dire. De l'archipel des Comores. Mais c'est quoi? C'est un petit pays de 2612 km². 2000. wede mahala mna dictateur ya tuhaya henda yabali ya wedi mafana nayo chawo nanzoni mwoneseni ni wandu msaidia we dhalimu woi ndizo na kanza mmone ya ukana haina wakati mrajo usaidia dhalimu wa rabbul kaaba mnyezi Mungu nge yabo haruma YouTube ikemrareme Wael al-Abrash daene sheikh yakaumtia ruze problemu edwa yoy kubalia edwa ya soma nefundi woi hamba wa inda Allah duha Mwenyezi Mungu atamil khusum toy Wael al-Abrash toy hafariko sikwa jana waide fundi wakaushindana na mmonya ifundi yaka waka tainuba marati ni mwene senye na mwone dhuluma ya ho wandu
ni majournalisti msaidia wa dhalimu na mwone vana na mwone ni majournalisti msaidia wa dhalimu ebi mwefundi wa yaiomba oturbini hunu neza kamnyezi Mungu ikubali tout suite hatore mwane corona hata usiku ajana hafariki na msaidie amdu mshafa iswali no wana abdalagwa انت جايب شنطتك انا عايزك بس تطلع الشنطه اهي جاهز لاي حاجه wanuba lumkobaho انا جاهز اللي عاوز يجي ياخدني انا قاعد وبدل ما يروح والله hamba banuba lumkoba toi ngamonao wile fundi wewe استعدادا hamba banuba lumkoba في اي وقت banuba banuba ni amba unu tibalia batika ujana beza haki halafunga mtokanga mjada nafungwa na mmonero انت جايب شنطتك انا عايزك ubali mkobaho zabari اهي جاهز لاي حاجه tibalia bamjowezi انا tukana جاهز اللي عاوز يجي ياخدني انا قاعد وبدل ما يروح لا لا البيت والله طبعا namwone kamwone namwone تصدق انك جايب اهي الشنطه الشنطه اهي الشنطه معايا استعدادا للقبض عليك في اي وقت aisaha joka mujora مستعد لأي حاجة. namwishie انا حاططها في الشقه ورا الباب زبر بدل ما يخشوا يكسروا ويفزعوا العيال oja jiwa shangazo wana bona boza kweli tsono Catherine bali namwonero محمود جايب الشنطه namwishie fundi huo يهمنا انه na hambarizi hanika wandu hamsampanya ifundi huo احتمال ولا مش احتمال لا مش احتمال ما نزلش طبعا الراجل من قناه العربيه مش وقبض احتمال عليه طبعا isegondino ده mmonero انا امي na mmonero zinga kahambabo ngamjofasiri mielewe wanadamu wanu wa watukufu haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ya Allah ngamona udhuluma abo wakomori basi dua yahe dua kati yoyo haukayamba dua ul madlum dua ya mdia dhulumiwa la yuraddu yekereje immédiatement fundi wa hande hafungwa ilade komplo waifanya shabada yavo bayamba alhamdulillah wa hasbi Allah wa ni'mal wakil kabajabira muda e corona imdubia basi kajaone hata jana de yakahufa inda ila rungu amba kana mguna wani kembo aleweka yao wajuta mani wafe wake kwafu ywe ina rohombi iyo ndiyo ozembo zizaza zino jabo zo hamba wanu wena niyabi she uwo wandu ufungo wandu atoweze roza wananyasi wo wona ma wo katina hata problem wena roho njema wo nde namna huna fiki udono wa komori na mtinioni mwishie ezenogo yakahamba abufundi watu woi wakati yunga mjura mbuwa yukana sisi nga sina confiance ya Mwenyezi Mungu waikataka uju حتى عيالي بيقولوا لي يا ابي قلت لهم لو جم خدوني من القناه افضل ما يجوا البيت ويفزعوك ويروعوك ويكسروا وياخدوا ويعملوا watsivuje watsamba hambalum ko baba mimi sina habari ولا ينقموا على بلد sikahuja mnyezi sanogo Mwenyezi Mungu nishilie sina habari اسرائيل احيا في مصر ngamihama mimi Israelien nieshio bonsizu انا قلت قولة الحق على المنبر Sambeza كل kweli. ما قلته ادين الله به ngamlaumu haina mjakadamu namwishie للتنازل عن كلمة sinaure jadi ngoni ziona ما hamba كانتش في مظاهرات ايام الدكتور مرسي البنت بس اللي عري جزء من بدنها قامت الدنيا ولم تقعد دلوقتي البنات بتضرب في الازهر wanduwa ulo wao wafungwao kabati wambo ndongo ni majournaliste mana mswambiza kweli nini تجرجر على الارض قدام نائب رئيس جامعه الازهر بينه وبينها متر اتسحلت واتضربت وبالشلوت وبالبوكس وخدها حولوها وكمسوها بنوغو. ونزلها على الارض وبيضرب فيها ومجروره كده براسها على الارض يجي 20 30 متر. طلبه تحب محمود شعبان يخافون من جمهور محمود شعبان الذي يحبه العمال الذين ادعى وزير الاوقاف وانا خصمه بين يدي الله ان كنت maana na ufeni وزيرا mwamnezi تتألى علي بوزارتك او Botsoni بمركزك، kazanrabo. اعلم أنني Ngoni menyobure. سأموت وأنك Ngamjuhufa. ستموت Na uga hungo وسنلتقي juhufa. أنا وأنت بين يدي na singa الذي لا rjo يموت. uonana ufeni mwa Mwenyezi Mungu ngamwishia wa makauli yao yode fika Mwenyezi Mungu amjibulie wanude mafundi wabao sosisi wabao za kweli iza jirini بتنكروا عليا بيحصل دلوقتي وبتقولوا انت ازاي الضابط يقتل وزير هو الداخليه مضحك. طلع بيقول الضرب في المليان من قتل في سيناء من الاطفال والنساء حين لازم يولوا. قصف خطا قتل نساء واطفال لا وانا يحاسب وشي من فعل وولوا. هذا. كما اننا نستنكر الدماء التي Gari تراق haraya في weda الزنازين mtilwao. والميادين والشوارع بغير haina وجه udongo حق. wabure قلت vatina بنص haka لا تكن بعين واحده Ukiangalia upande وتستنكر mzima, هذه الدماء ukawa nudu وتدع anzoa mengi. هذه الدماء. قلت بغير وجه حق بخير وجه حق vatina haka eni ya wamru vatina haka ama zombia nabiye emahala ni insitewe heni دكتور مرسي لو وجد اعتصام دكتور أمام مرسي. الدكتور مرسي وفضه وأريق الدماء كنتم ستسكتون؟ بس السؤال طب انا ما شلت السلاح بجري سيبني اجري ما تموتنيش
na mwone namna ya umusizoni nonti mlatizeni wakati mwingi التي نريد أن نسمع عنها haparo ambutsa wangu mlapizao أوائل محمود شعبان يقول لنا ماذا كان منه عندما أرسل المعزول خطابا إلى رئيس إسرائيل صديقي العزيز في فضيحة دبلوماسية wanudo weide alihaji misiri weide alihaji انت قلت لي قدامك ساعه وشي وربع. سوري اديني فرصه وهي لله. فجانا قام جوا كفايه امبارح لله انا مطلوب رقبتي فلازم تديني فرصه قبل ما اروح للرقبه. nike fursa nijibu izengabona kazi حاول تمثل ان انت بتسمع الراي الاخر حاول بس مثل. وفي طب نفس اكمل الوقت بس ما انت قلت بقى يا شيخ أكمل. kama nao journalist wanamna mjohanani ما انت يعني اكمل لك nibile nitimizi nibile nikamilisha بسأل اديني فرصه ما انا بديك اهو انا بسأل antini fursa unike fursa njeleze bauni para خلص hamdanganyiziza namwone وانا لو زعلت منك مش هيحصل. طيب هتضغط wallahi على naadhimu na mwishizi hamba والله bana هقول حسب hamba wallahi kenja usamihi kuna ujibiwa izo njo hamba bana ekango ni dulumu kwa unipara banu haina mdia ja telefoni yo studio en lapize izo njo hamba wallahi kuna ujibiwa na mwishie اكمل لك ما تخلص nibile ntimizi مش بسأل اديني فرصه ما انا بديك اهو انا antini بسأل قول لي fursa مدتي قد ايه عشان انظم نفسي. اخلص اتفضل هزعل منك وانا لو زعلت منك مش هيحصل. طيب هتضغط على الزناد ekati wele yotu والله هقول حسب gojo jitwa اقسم بالله Amla kuna هقول Mwenyezi حسبي Mungu. الله ونعم الوكيل. hasbi Allah ni malokil aho دي انت hasbi Allah wa ni'mal wakil na mwishie kalima hilo تسلم جزاك الله خير. na mwishie hamba banu ngo hama mjinga namna ujeleza banu amati mrasoma bani hamba wallahi eketamba ntiradi Mwenyezi Mungu utuhwadhibu au kanga mina haki ما انا بديك na اهو mwishie انا بسأل قول لي مدتي قد ايه عشان انظم نفسي. اخلص اتفضل هزعل منك وانا لو زعلت منك مش هيحصل. طيب هتضغط على الزناد والله هقول حسبي الله ونعم الوكيل. اقسم بالله هقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا خايف انت ودي اللي تكون انت. خايف انت اللي تكون انت. جايب لنا ناس تضغط amuna namna mtashao جزاك الله خير. في عربيه ميكروباص جزاك ولا الله حاجه hamba خير. جزاك marhaba الله خير. طيب اتفضل انا مش عاوز اقول حسبي الله ونعم الوكيل. لو قلت لها ثمن عند الله عز وجل. hamba ntwanza na bihasbi Allah ni mal wakil eketamba hasbi Allah ni mal wakil wallahi yongi yona pri usoni mwa Mwenyezi Mungu na mwishie تديني فرصه ما انا بديك اهو انا والله. بسأل قول لي مدتي قد ايه عشان انظم نفسي. اخلص اتفضل هزعل منك وانا لو زعلت منك مش هيحصل. طيب هتضغط على الزناد والله هقول حسبي الله ونعم الوكيل. اقسم بالله هقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا خايف انت اللي ودي تكون انت. خايف انت اللي تكون انت. جايب لنا ناس تضغط على الزناد تسلم جزاك الله خير. في عربيه ميكروباص جزاك ولا الله حاجه خير. جزاك الله خير. طيب اتفضل انا مش عاوز اقول حسبي الله ونعم الوكيل. لو قلت لها ثمن عند الله عز وجل. طيب لها ثمن عند الله. كمل يا بقى شيخ لحظه محمود. لله. haya basi mwana hao eza jirijana hindi haina ujore ma YouTube hareme wa ilil obrash o wanafiki wa Egypti pia tawanu wali la hasibabu de nafiki woi yondi yona kantoni jaru mwa wanafiki wa Komoro mabudi ya azali ya wao wanduno hifa basi maudu njo ujamwambe ukana banura mbari do bambeze njema bwana wei na mwaneze ngo zambishia abantu bwa Komoro wallahi ngamjura tu unafiki wahana ndele tangala hahi hezdi wa bwana wala yahaba متابعي التلفزيون اليوم السابع في كل نمشي طيب انت جايب الحمد لله تحسنت صحة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي يقدم برنامج التاسعة على شاشة التلفزيون المصري وذلك بعد تعافيه من تأثيرات فيروس كورونا. قال الإبراشي في تصريحات خاصة لليوم السابع إن الله من علي بالشفاء من الأعراض الصعبة. بشكر كل من اطمأن علي معلنا برنامج التاسعة المذاع على شاشة التلفزيون Ranzilo usiku hiyo عقب تعافيه من hakuita ndani mwaho wakamili corona. المستشفى. الجدير بالذكر كمان ان الاعلامي يوسف الحسيني كان وجه طبعا مقدم برنامج التاسعة كان وجه رساله لمن ngabo para Yusuf Husseini wahamano nonowae اللي afanya mambo القدير وائل الإبراشي. كمان انتقد العديد من الشخصيات العامة ما يطلق من شائعات على مواقع السوشيال ميديا متسائلين عن وجه Kajafa haangamia au kama nazaliwa ikana hufangu joangamia ama Firauna boyangamia kama ahlakta Adin wa Thamud wanunga bo ndo hufanga bo kuhangamia.
من جانبه كمان أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أن هذه الزيادة في أعداد المصابين بالفيروس لا تعني دخول مصر الموضع الرابع بشكل فعلي، موضحا أن شهر يوليو شهد تسجيل 35 حالة في كثير من الأحيان لكنها وصلت خلال دكتور ngopande وياكاوندورا ngopande namona ndo asaidia udhalimu wandu ndo kusaidia sisi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أخبار تفيد بمحاولة الصلح بين الشيخ محمود شعبان ويسايا فاوما بومددا تاهي الدكتور سما ونقاش بينهما في حلقة على برنامج الحكاية. تعالوا نشوف موقف الشيخ محمود شعبان من الصلح مع وائل الأوبراشي. وعشان الناس اللي لسه إذا جيري هدي بعد ويهانغاميا كاتوغونا هبابانتي شوفوا غضب الشيخ كان ازاي. نمونو تنغوا الشيخ يزوهان المفروض ان حضرتك تكون منصف ومحايد، ما تحكمش عليها بحاجه. تعرف hambuhura abo hamkandisha hata izo ndizo muhimu na kanza mabiyeni yokana haina mndu saidi wa azali riuliliwa alladhina ukhriju min diyarihim riuliliwa ritoro muhatu karna urejeo muhatu uo wanyanyasi ulo wafu wasawa wafungwa wasawa nendo zirewo wasawa violewa wasaya wahibi wao mona wandu warengeti kwa huzobange wala wakabatu josubutia rongowe wandu pia warendo wa mezi habo kawandu nohibi haina mndu saidi wandu wana ekatifu wandu walo azali ngamjoka ngwaje ujibirwa mimi bagwe kewafu mtwanza nishie mshenzi utwamba ifundi mnafiki yambizoka zamba ekenge na rugo zahamba basa nende yambie warendo zenai wariwa wafirao wavioleo wahibao wangamizainti nende warongozi shayati himemi ntojenda komori ya juwao ya ukantina henda komori tanke mruenge na Mungu basinga mwambio na nishie fundi hunu ya buli ya azali yafanyizo yanzao bahingu joona ho musizoni kujoona musizoni izo njohamba ujwamba no gwena mnayi haizo watukufu opande huo tikahanza nionese haina mruwika yao gusaidiwe zeno hizo bahina ajipange banga wakati juka uonana ngaiza mwiso bamwambie ni ukana nyima notable ngamdoso soni mwa Mwenyezi Mungu haina mndu ya pamaili yanzu ya rengenti ya renge miji ya irume basi na linde adhabu ya Mwenyezi Mungu imiji hatu ibidi ruma ni wandu wasoma ni wandu wa mvuu ni wandu wa mila ezejani buzonti pia zikae shati daina mndu ya pamaili banga abo wanatoto mavayu watsoju wa maendeleo usoni yindo buhinda hivi wanenge miji hatu waita ruma kodo na umezi na tobiyambi warote miji hatu izo ndizo nakanzana mbebanu wange wa komorina wala muhi ni ma opposition na mwone haya ni ma opposition na mwone haya bwa urisa bo wallahi ngemka konyo nzima ngemka na ikhlasu ya henti ngenga msikini wanti wallahi kazali ajoka hapo masudira maili shahaina mndungu to calculer zambani tuleibi osimbusa haina mndungu to calculer mbabiza calculer ntiti za mafiti yabo mpira huo wotidwa jonta itwa shahuro na modema kenti ayusiku dima mjojiwa usiku komo rwajo ushinda sha usiku msomo ujo urengelea mtijibiwa usiku unono ujo urengelea usiku msomo ujo usiku bado kamba irwahula na maji na mwenje na pare izo kamtina hajanizo na mbaize tiriko na mhulio waneze tiriko na mwambe alele verinyo tipia basi ata usiku tournoi ijo hisa modema bulie mdo angaria euro hitwa uangamizo wandu yodo silamu Manyunyi nyingine mdazi sheze diwanzatu izo kezi nahenda buri ela arifwa ulo wanga si wanunga si juma ufari yanga sinema pesa ngari tungo ufari ya sinyeturi basi wa haraya baada wa Muhammad Agazo o wasawa ndi wanome wa wajango ambao ikoninge video ikejao ekenga nyina ndogona modema waone o wandu wari uliliona nyasi wafanya mahakama mtowema na nyasi hula mdirenti mwana msho hangu nuri atijambaye ulo elu Marseille hamba ajoni jibia dengenyi ma voti wa mbanga mazo shababi mtona na wanyi makadre mjire kadre engenyi makadre mtojire kadre abo lijokari na lisada shamsijine miji jema tablo wazulu jema shababi watuto mangabia uso na hobi izo ndizo rakanzari mwambieni yabo
wa ili al-Abrashi akamba kutokana muha tamaminji wandu hautungu we hafa wandu waswahi wadiva inde mana wandu wenjo wadungu amba mimi nja jwanza azali ya feda ina beluna kikina wandu zenu warire nda jwanza ri waoneri liberanzi wati tuhufa baso nsipenga tuhufa inde hata abu nutungu wandu wanorene sawa okwandu wanuafu yabwe edhulu maibungu za wibandu jumanti abunga rjo furahi akwa basa kartujo oido bijo kwenda subuti afanyizo jaza yafana wakojaza isango ntini mwede dongo jabu kaso nsipenga rjo ufa bato kamwa benze kamjotimizi ni mwambie ni okana amina mjomba hangu woko amina mahaminji njamwishia upara abdajae akawyanshila renyo wallahi l'azim amina besemi fumo miidi miraruban emwanahe upara sakina wabdajae wa makuzini wa hangu hamba banupa pange na hamu hata ngu tsaoso afeiba niyo ujibwa ni daula haki hata abunge tsoi ya fariki amba ajanza hushira ejafa basi amba katushinda ta urongo wa telefoni yani ke numero timpara haju hari hadisi ate mwanahe timtaru mo telefoni samba panu hamba mbabangi tambi hono tsoi basi hadisi ya conference hamba woti kamba banungu fo abasango no namna dio alhamdulillah ili hadisi ya bata tihale boratimize mahadisi besede ntwabili haremo mwanahe ajua ende la renyo ende hamono atafanya na mafoto Mwenyezi Mungu na msitiri jabu wasitiri baba Mwenyezi Mungu ajo urehemu wafu hatu wanti pia afariki usiku wa leo asubuhi umji wa Sendeni upara Abdajae akanawa na ngoni mao nduo Sakina Abdajae na Asmina na wao ngwa Marseille zabilisi kana mzaza hangu bokori ko heji mzaza Haji Halifa nwanyanya wao Mwenyezi Mungu arehemu wafu hatu wanti pia yajalie eze famizi subirie zimundane na khairi baada dom suba unizo wasulaji yajalie jerona nena ombebone kamgwa benze yaritole mafujari eze ndongongi zonziro haruma ezi yauka nurdini wa bodo ha filiha hambantina ujua ujani ziwa ele zahalinu wa miche na sison tipia rirende nai abonge abo narike makini sis kartina ndongoda sina mdukezo kana garanzo nti hatu ikenti ya kibinadamu ya amani na usalama na msomo na maji na mwenje na pale na maendeleo usoni ekanga bo wandu walao no huno wajito wakemhimo hao warangamize hao wasaidie madhani mwanu na wajue ya ukana ezenkadora suwa no warizaya ezedunu mazari hunda zinu wallahi kam Mwenyezi Mungu ajohamba ukakatuziona wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun msidofikiri kam Mwenyezi Mungu katuona zanu wanu wazirenda hao inma yuakhiru na yeye kana walupe wakati ajo wa Paris angasina confiance nyinyi wandu wa opposition ngamdo soso ni Mwenyezi Mungu e comportement mwibali ya uswenti ya hatu karina ukawade shaizo za kamhimura kanzara mwambia ni ukana mndu mwenza akili kana uhimeza muhimu ya doa bana mtange sheza mafiti ya juhe ya tange mapesa ya deplacer ngabo mpira ngam deplacer o mhundu na wili mhundu tiriko mhundu drapo mhundu ja shokati na bana ruanilie inunga mtu amagena mdore baskartina ayunga nzomba yiro hula ayunga nzona wili ayunga nzoja sheke mwabanga bo suare mahalakata nyoti pianga mwendao eke mwabanga bo shuhuli ngamdo hunde mapesa ya utuza ya heze nguo ya mitango zonti pia mpate sheza loza muhimu izo kamna uzipanga shasi singa sina Mwenyezi Mungu limwamini yo garjo wana ndo kamwa benzi ezabaki haina tunafanyizo atuka hanza sisi ngarishukuri yao bwana bokoderi wanao ngaromba Mwenyezi Mungu jeri hunde mavuna haina mwenza akili kana ukana hamu bahari lishindwa shayajibiwe ekwandu ulo wafungwa enda dusina mwenza akili ngutokana mpira numa fiti hana roho ya mwanadamu rahana msomo wangamia na juzonsi pia abonda borika zao wajazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.